Bara ya ciugo ni akorwo igituthuka gatagati wa Deputy President mweru Kithure Kindiki na mũmbunge Ndindi Nyoro ni undu wa miario Ndindi Nyoro erega kwaria egie uchumi wa bururi. Atongoria riu magitongorio ni Women Rep wa kuria Murang'a Betty Wamaina ni manjitie kuhura Ndindi Nyoro bara makiuga Ndindi ni arahenania tondu uchumi wa bururi uri sawa na bei ya indo ni gwete. Miario iraririo ni Honorable Betty Maina arakire in an interview na Koigi Invest, na ni miario riu yakionekana gukorwo igituma kugie na ngui ya miario gatagati wa Kithure Kindiki na Ndindi Nyoro. Kithure Kindiki agikindira kiuga ati thirikari ya Ruto ni iraruta wira na uchumi wa bururi uri sawa mugaru noria Ndindi Nyoro aragikoretwo akiuga. I should not be coming here as budget chair to convince Kenyans how the economy is growing. It is the Kenyan people who should be telling me the economy is growing. Ndindi Nyoro araragia ta chairperson wa kamiti ya budget thiini wa bunge ya gibururi, na miario iyo ya Ndindi Nyoro ni yonekanite gutuma akorwo akeingirirwo ni atongoria maigana ona ta Betty Maina enoso riu Kithure Kindiki ni undu wa kuonekana tarakigeria gucambia thirikari ya William Ruto ati ndiraruta wira tondu uchumi ni ukigumeire mukenya na njira iri etakiagiriire ya kilo 2. Leo hii kupitia juhudi na maombi na bidii ya rais na wale ambao wanamsaidia katika serikali, leo hii bei ya unga imetoka 250 imefika shilingi 100.